Hakhanat ni lunglom te in nang kut kanin tlai na. Tudan hakhanat ni thong kan chimding mi atlang pi karak chimlai. Balai pi huap COVID-19 update. Hakha kuchunga aidin thilman and kai. Kalemiu Basic Education High School number 8 a quarantine cha mi menung penhi anzam. Thongni kungkul September thain Falam Surbung Airport a chantling in Banlong atlung changlai. Valai pihuap COVID-19 update. Thongni kungkul Jun na khatianga. Valai pihuap in COVID-19 zot na angai mi dilak menung. Noiruk le, singhi le, thong somret le, thong khat le, dasari le, somret le periat. Zot na in athi mi dilak menung. Singthum le, thong som siri le, thong li le, zanhi le, kullakwa. Zot na in adam than mi menung. Noinhi le, singret le, thong somga le, thong li le, zathum le, somga ansi. Valai pihuap in COVID-19 zot na angai tharmi dilak menung. Thongkul le thong ni le zanga le somthum le pakwa athi mi dilak menung zanga le somthum le panhi ansi tia oldomita ni alangtar Hakha kuchunga aidin thilman engkai Hakha kuchunga aidil thilman akaina arwangsu dongai tunhani daha ka posin in jun ne khata anchim Hikong he petlain markata ailedin zortu telno nuni kollain arami hi an kainha arang chu ka kaile hakatar kai a anthum I kamate in kambalak cham thilparman hi atom zonga atam zonga athongra asi kailo ok athalo hakha kusunga kanlak mi su an kailo tia achim Phachang dor ngai tu puram orni phachang man hi chu thong hi le thong thum rang chu akai ve kau arang chu ka kai le hakathar te phulam pela kambala I motor hanman afak tukcha si tia achim arsale nga sa zor tu pi fertel ni arsale nga sa hi chu kanlak na in angkai le nga dora thak anga loi ka kai le hakatar kai a kanmate in motor kanilhani kambalak cham Jun alhana jun yangkong in hakha direct akalmi moto a umna in atu chu yangkong in kale a ankwati kale in hakha an kankwat alhana boiler ar chu thongret in kanzori atu chu thongtha aphanchang nga sa jong widang nak in akai deu tia chimve hakha ko chunga aidin thilman angkai na in hipon ruk ai chu kan kai lo thil permanent tu chu akai ve kau tia pi thalai jing ni achim ni hlon sung kasi Kalemiu Basic Education High School number 8 a quarantine in cha mi munung panhi anjam Kalemiu Basic Education High School number 8 a quarantine cha mi munung panhi anjam tia junthla ni khat a kan thai Hikong he petla in Kalemiu Samiu Sanguk boy pu tok zalian ni taluk in arak tlong mi munung kuluthum ansi amma lak I nu panhi chu Falam quarantine center a kongkwat hlana anjam Moto chunga kan chuan hlana anjami zalonga kamhu na minole pelakhe kan kor na I kamhu changna ja nan tlik kan tin ha I thil ai ok kam bachota tia an kan ti cha a dantat ok jong an thalo dan simalam pokwa a Falam quarantine center a kongkot kho changna atua jun Falam am phan chang tia dha kha po cha chim Kalemiwa COVID-19 zotna angai mi an umtilo na in chawjani rarinding mak ihu pengding le mitampi umnak a umloading in anthen Thongni kumkul September tha in Falam Surbung Airport a chantling te in Balong atlung changlai Falam peng Surbung tlanga an sakchwa mami chinram kul chonga apakhatnak Surbung Airport chu alimpa changcha a ATR 72 pun Balong September tha chonga chantling te in clinical coding in torel cha ma asitia chinram kul chief minister pu salai len loisin in thai asi Hikong he petla in chinram kul chief minister pu salai len loini atua Balong toron sarmi hi ailim changkau ti ok tak asi thonhikum kul mathla na thum tiang
Zatuak somet le pathum an lim chang thong ni kumkul kum September thla ronga chan tling te in malong atin kal kho na ha timlam asi malong khwal an tlon hlana chon nak le nak sak nak to asilai cha a atu hi an chon nak ding cha a timlam chwa ma asitia an aldi chawza ni chimram kul chung kumli chung an kan hroi nak I kumli nak a an to mi pol mi zapi sin chimpon nak an to nak huna chim atu Falam Surbong Airport a tlangsang nak huna amhan to mile ambun to mi navigation facility ti mi zong ambun kho chang Falam Surbong Airport thi kum thang ile kum kul in kum thang ile kul lekhat tang ka kum a limdi ding in tim lam asi chun thla chunga honna an to lai tia kan thai Falam Surbong Airport cha a thongni thekwa in thongni kumkul tangka kum nimaram kom ko phornak minister zongni ramleng bob nak le ramleng lai a tangka choimi billion hleili leng heltia thong kan thai chun Falam Surbong sakmi kong he petla in nimaram chung khwat long phorban long lai ren ngai upa u josumuni Falam Surbong Airport thi kum thongni le heiruk apura thla in sakram dam asi sak ailim asia chun chinram kul chung petlai nak le chole thal nak zong an tampi abam khon halai tia rachan nak kan ngai thongni kumkul in thongni kul lekhat tang ka kum in asak zong limter asilai atua an lim chang ti ok tlak asikau chang cha a ATR 72 phun balong tum khoding in her mi pol timlam choma asita 11 media a chim Chinram kul hi fur atlak pawa petlai nak lam sulai har na kan tan cha a atu bantuk in airport asikho chung in kantoril nak asitia chief minister pu salai len loini achim chap Hakhanat kan thong chim nak chu hibial in kan ngori lai azo tu le angai tu din dilak chonga kan ilom taina kasi